vrećicu iz Ikea svega iz tema. Nisam bila u temu u ovako nekakvom većem shoppingu, ja mislim zadnja 2 mjeseca. Onako, ako bi mi zatrebala jedne, dvije stvari, onako par stvari usput bi kupila, ali sam se trudila iskreno niti previše da ne ulazim, nego da prođem kroz sve stare zalihe koje sam imala od ranije. Tako da je ovo jedan baš onako pravi, istinski demo. Ajde, krenimo redom. Uzela sam čaj od Jumpira, od njihove Tempio robne marke. Nadam se da će biti ok, nešto su mi u zadnje vrijeme fora ti čajevi od Jumpira. Ovo je baš čisti Jumpir unutra. Ja ga nisam još probala, vi ako jeste, napišite mi kakav vam je. Još sam jedan čaj uzela, mislim da je isto tu pri vrhu vrećice, pa ću vam odmah pokazati njega. Ovako, eto neka kombinacija, isto je Tempio, njihova robna marka, ali je čaj od... Čekajte da nađem, čekaj gdje piše. Evo ga, neka kombinacija je čaj od Jumpira i limuna s medom od Manuke. Limunska trava, Jumpir, korijen cikorije, korica limuna, korijen sladića, granulat meda od Manuke, plod aronija. Ok, ovo je neka kombinacija. Vidjet ćemo, kažem, sad sam na tom nekom kiku sa tim Jumpir čajevima. U biti nisam imala kući ništa od toga, nego sam na poslu isprobala, ne znam, netko je donio, jedna kolegica donijela isto tako samo od čistog Jumpira iz Lidla, neka roza ambalažica, ali iskreno u Lidlu nisam to primijetila. I drugi je onaj Ahmed Tea. Isto tako, mislim da je isto ova slična kombinacija Lion Jumpir. Dobri su jedan i drugi, tako da se nadam da će i ovi koji sam ja uzela biti ok. Ok, ajmo još sa zanimljivim stvarima dalje. Uzela sam jednu nijansu tamniju boju nego ovog, znači do sad sam isto koristila ovu Universal Nudes Excellence Cream L'Orealovu boju za kosu, ali 7U. Ovo je 6U Universal Dark Blonde. Ovako mi djeluje malo čokoladna smeđa, mislim da će to biti ok. Vrijeme mi je već da se malo farbam, kako nestalo ovog sunca, nekako mi dosta ove moje medene neke boje. Sad sam cijelo ljeto ovakva, nisam dugo snimala pa me vi niste vidjeli, ali u principu negdje u 5. 6. mjesecu sam se ja farbala i ovo je već 3-4 puta sam farbala u istu nijansu. A ovo je sada nova boja koju ću ja prvi put isprobati. Gle, sada je, pa ne znam kad, možda idući tjedan, ne znam, možda i sad. Vidjet ćemo. Nije još toliko strašno, ali vidi se, viš kako
izlazi, onda mislim da će biti s ovom bojom lakše što se tiče održavanja, jer ove svjetlije uvijek se onako dosta vidi kad već krene izrast. Evo mi je računčić. Ovo moja kupovina bila je 75,59 €. Ako nekoga zanima. Ajmo dalje. Jedne Bekutan male vlažne maramice. Čisto neke, bilo koje, ako sam u Lidlu uzmemo ne iz Lidla, ako sam bilo ti uzmem bilo koje, čisto da imam jedne u torbici uvijek. Ove papirnate maramice na izvlačenje. Obzirom da su mi djeca u 9. mjesecu krenula u vrtić, već onako malo smo u sezoni curenja nosića. Ali i općenito mi je uvijek zgodno nego što nekako sam navikla ovakve maramice te na izvlačenje uvijek kupit u DM-u, tako da sad kad sam, obzirom da sam zadnja 2 mjeseca preskočila DM, odnosno i kad sam bila u tim kratkim DM izletima, nisam kupovala te maramice baš na izvlačenje, nego sam išla sam na svadbu, trebale su mi najlonke, išla sam, ne znam, negdje, trebalo mi je točno, znaš, baš ono jednu, dvije stvari, nisam se sad sjetila maramica ovih na izvlačenje. I onda ako ih nemam, imam normalno one obične pakete maramica, ali ako idem u DM, onda si volim kupiti ove te na izvlačenje. Uzela sam si još jedne, ali pokazat ću vam kasnije jer me strah izvući, da ne bi previše pučalo. Uzela sam za Darka jedan ovaj Old Spice White Water gelić. Te gelovi su mu nekako postali najdraži u zadnje vrijeme. Uzela sam dvije bočice, dva ova čudesa za dezinfekciju, dvije bočice. Uvijek je dobro imati. Pseće radosti kad mi Diri dođe. U posjet. Ovo je možda bilo i preglasno, sorry, malo ćemo to smanjiti. Ona ove najviše voli. Da. Voli ona svakakve poslastice, ajmo reći, ali nije baš toliko izbirljiva što se toga tiče, ali ove baš jako volim. Uzela sam 2 paketića ako se desi da opet ovako zapnem da nisam dugo u DM-u, da joj se nađu. Uzela sam si jednu masku sa vitaminom C od Balea. To je ona kao u maramici. Sad, ti u maramici, ako ću biti najiskrenija, možda sam malo old school, ali nekako mi nisu toliko napete maske. Više volim onu, u biti najdraža mi je ona klinena kao, jel takva što se namaže na cijelo lice, onda ispereš i to je to, ona, imam osjećaj da mi nekako najljepše očisti lice. A ove sad te, znaš, malo pomodnije maramice, kupim ja tu i tamo, čisto onako da isprobam, ali nije me nijedna sad baš toliko apsolutno oduševila. Maska za lice u maramici vitamin C, to je to, vitamin C, hyaluron, intenzivno hidratizira. Vidjet ćemo. Ako ste također koristili, javite. Buttermilk i lemon, pa jedna od dražih DM ključiralica u zadnje vrijeme. Tako da sam si je uzela i uzela sam... Čekaj. Uzela sam ovu od Afrodite.
malo kremasti, ne oni proziri, nego i mrvicu kremasti. Sasvim ok. Nisam primijetila da recimo Nivea ništa bolja, jer ona Nivea za zadnje vrijeme full pogoršala. Nedavno sam imala neki njihov gelić, tako se ono razvodnio. Da, isto mi nije ko što nekad bio. Nekad je bio puno gušći, sve to nešto sve vodankasto, tako da Balea top. A cijenovno bolji izbor. L'Angelica balsam za usne, ovaj kakao mi je jedan od dražih. Ovo sam uzela da mi stoji u autu, jedan ovaj za dezinfekciju. Pire od jabuke i od marelice, mislim da je ovo. Da, tako je. Pire od jabuke i marelice. Ovo mi je dobro, može dodati u mafine, iako moji dečki vole to ovako jest na žlicu. Nego ako vidim recimo da su otvorili recimo ovaj veliki od jabuke, onda im dosadire jesti nakon 2-3 dana i onda vidim da neće pojesti do kraja. Onda ovako nešto znam staviti u smjesu za mafine. Ok, samo onako još dodatno omekša i budu sočni, tako da znate. Pire od jabuke klasičan, a ono znači jabuka, marelica. Ima još par varijanti, ali sad sam uzela ovo. Obzirom da ranije nisam toliko farbala kosu, a sad sam počela, onda sam si uzela i ovaj regenerator. E sad, ovo je onaj klasičan old school, da svi znate za ovo, kokos i papaja od Balee. Ono što sam ja ciljala, da ću vam reći, gledala sam se ono od Fructisa maske, ono je ono baš je primamljivo, zamavno, skroz onako miris, wow, i ja sam sigurna da ta maska dobro zaglati kosu i ono radi svoj posao, ali sve te neke preintenzivne stvari moju kosu mazne, jer je moja kosa u pravilu masna, ali nisu mi sad vrhovi suhi, a pazi, cijelo ljeto sam prošla mora, sunca, sušenja kose, jer uvijek isušim kosu i farbanja i svega, tako da više mi ono, nisam se šišala sigurno za njih pola godine, možda i više, ne znam kad sam zadnji put bila, negdje početkom godine, možda, ne znam, zaista ne znam kad sam zadnji put došišala. Trebala bih ići, ali nekako se odgađam, jer pa ne znam, malo mi je fora kao ova duža kosa, onda sad malo mi je manje stepenasta nego inače, ali nisam ono odlučna da bi rekla da znam nešto što želim sad s kosom i onda sve puštam ovako u nekom međuprostoru. Iskreno ne znam kako bi mi još frizura stajala, uvijek sam naviknuta na to stepenasto i to mi je najdraže, ali možda bi nešto manje stepenasto, možda ne bi, možda bi opet onako full stepenasto, gle, ne znam. I onda dok još nisam odlučna, preko, ajde da si kupim jedan regenerator, da malo onako taj regenerator ipak da vlage vrhovima. A cijela sam onda na Baleu, rekao to će sigurno nešto biti onako malo i možda ne preintenzivno, malo možda malo vodenkasto, pa ovoga idemo s time. Znači, tražila sam u principu nekakav ne preintenzivno hranjiv regenerator masku, što god masku nisam htjela nešto što mi neće zamastiti kosu drugi dan. To je to. Uzela sam si jednu kremicu sa pantenolom.
izgledam kad imam malo pudera na koži. Ovo me jako zanima. Kupila sam si par ovih pero proizvoda i u principu su jako dobri. Uzela sam sredstvo za pranje poda, sviđa mi se. Uzela sam nešto za dezinfekciju površina, ok. I uzela sam za odmašćivanje, to je sve dobro, to sve super radi. I sad sam si uzela sredstvo za čišćenje kupaonice i kamenca. Eto, to još mislim da to još nisam imala u kolekciji. Imaju oni dosta tih proizvoda, ali ovo je ono što se može naći u DM-u, tako da to me baš zanima. Uzela sam si dvije ove nove bočice Baby Love tuširalice umivalice, jer dugo sam sad uzimala samo one refile, pa da malo obnovim te boce. A uzela sam si jedan refil. Evo ga, još jedan onaj dezinfektor. I ovaj, gledaj kako su dobro. Što nisu dobro. Maramica. Ok. Uzela sam Let's Get Cozy. Ovaj tekući sapun. Počinjem svašta pričat. Let's Get Cozy. Tekući sapun za ruke, to bio na nekom sniženju 70 centi. To je mi vjerojatno ostalo od prošle zime. Mislim da će moj dečkima biti fora. Vole oni tako te sitne stvari. I ovo znaš. Onda kad im je tako nešto zanimljivo da je lakše peru ruke i kao sve im je to hit. Uzela sam si jednu novu spužvicu od Ebelina za tekući puder. Dobre su mi ove spužve, jako su dobre. Joj, kako meni je ovo fino. Uzela sam ovaj aprikot ili ti ga marmeladu od Marelice, od ove firme, ne znam to ne pročitat, ne znam, neću se truditi, uglavnom nema vam unutra dodanih šećera. Jako mi je fino ovo, baš mi je jako fino. Mislim, svaki okus mi je dobar, ali ova Marelica mi je nekako posebna. Dva ova sokića. I uzela sam i ove gumice za kosu. Obično imam sve one kao, znaš, one kao, znate na šta mislim, ko od telefonske žice što je nekad bila, što izgledaju što kao ne prave one prelaze u kosi ili kako, znaš, ne ostaju tragovi, ali nekad mi treba i ova baš ono čvrsta gumica da imam osjećaj kao da je taj rev čvrsto svezan, pa sam uzela. Jer koznati su mi sve, to sam sigurno imala nekad u životu, koznati je to. Puklo je vjerojatno. Par stvarčica i to je to. Ovu masku na ovu sam mislila. Maska s blatom iz mrtvog mora za nečistu kožu s mineralima, cinkom, ekstraktom kamilice, bisabolom i pantenolom. Ne vidim šta piše zrno. Ok. Uglavnom, to mi treba. Sitna su mi ova slova. Bisabolom. Ne znam šta piše točno, evo. Tak, bisabolom, nebitno. Maska iz mrtvog mora. Ovo je meni najbolja maska. Onda imam osjećaj kao da mi se ono koža nekako čistila, a sve ovo drugo u redu, ajde, ok, ali nije za toga. Kremu za noge i kremu za ruke i to je to. Krema za ruke je isto ovako tuširalica, pa me zanimala kako će mi biti, a ova za noge, eto, čisto imam nešto da namažem noge, zato što više ne njihov crveni balsam koji mi je bio odličan, ali mislim da će ovo biti ok, čisto mi nešto ono malo intenzivnije i hranjivije. Ako imate neku dobru preporuku za kreme za noge,